Eat. Praise the Lord. You have passing time and make time. What can you say? Amen. Amen. What can you say? Praise the Lord. Praise the Lord. Say hallelujah. Hallelujah. Yeah, I'm really passing make time out. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is great. God is great. Every day. Every day. God is great. God is awesome. Never fail. Tell somebody. Tell somebody. God is awesome. Tell somebody. And tell somebody. God is awesome. God is awesome. You tell everybody make time. Hallelujah. Hallelujah. You have the tua. You have a love for you. I'm going to need time. You have the swafa manumalo. The swafa emawalunga. Eloloto. Elautele. Amen. Esua malia. Elololo. You all the time so wali yo Yesu Keriso. Mateo for love for toilet need time. And atali ya ile. Milunga openga tafa ilangi, ya lingata fo ileon tato wala ata, ya le global kingdom, hallelujah, alofa tu noa, amene, ya ilunga aukilani, mani rewa, amene, vi ele atua ale station, ya lo itono otahuhu, ya vi ele atua itono tono ale shopping center, amene, ya te mawa tato wa, the tattoo station, amen. If you are feane, you follow along for you, Nata, Upaletu, I'm so timey lava. Yeah, it's a ngalalai. Yeah, lawyer, feane, not tattoo. It's tattoo officer, amen. Yeah, the elia tu elonang, lay, malonalo, for tate, poipo, tate, ava. Yeah, if I tell my falia tu, I lona lava the inga, amen. I will party trying to make time. Ele li nava yasa sa tato yai sa tato fola le ala ila upama amene sa anga imai le keriso ile almena anga imai le keriso ka imama baba solo bakali ya wa le po moe ole almena na anga imai keriso Asini. Ole asini si asini tele po si asini la ititi Asini tili. Le ai fa mai le fema pa ele tua ole asini ole tamai asini lava amene ya vi ele tua sa wailo tato vanyaso anga ifa mnatwina ya ole maliuti ngal keriso ilungor sataro le ala lava le oli le tua ilo na ngale le ya ona ole sataro na o mawai ma o ma wa mawai ya mo tanto mawai leo la tanga maya keriso amene vi ele ali ya ifa taile to mai atwa ya ona nafi ya ta o tu isi atu no ya tato o le asu o talatu na nafi amene ya ona le ese o tato wasam tato taimi fa taile tu amene vi ele ali ele ta mariu keriso amene aya tato te fa manatu
Sila mai, le matua le mafaso le tua, ia o mafo ilo fafutele nei taa fo, so tina e failana. Yeah, leli. Praise the Lord. Yeah, Lola Vachira, yeah, like my vacumena tina foi lunga. Yeah, leli. Praise the Lord. Yeah, I better me say passe vi ale tua. Amen. E paki me ama o chira nga. Amen. Hallelujah. I say passe vi ale tua. What can you say? Amen. What can you say? Praise the Lord. Yeah, vi ale tua. Amen. E pafitai lava lotsa ale tua neta yao. Ilona ngale le malona lofa. Amen. Wonderful, wonderful, wonderful. Oloteva ayatu ilunga I yao le langi. E pua oa, men mako, le mako tau le nei ta yao. Amene, ia atone palasi, sa palasi ti munga, ia alewa masele mai le nei ta yao. Ia ai olofa au li mai le langi. Amene, ia ai leto uinai, le alofa maleanga le leo le atua ia te itato mo tato loto, fia au na mo le atua. Amene, so if ata alofa atu le nei ta yao, mo fo alofa atu, ia ia mo fai na pale mai lunga tato por kalame ia wai fo ia em fai ona ma west sai muli ia pa ia tu pa ia ne pa ifo pa maya ne nganga ole tu mo tato uma amene vi ia le li ia sa fa kusia watali ia fa tapo kalame fa tai le tu uma onga na term wa mai atu fa tai le tu ia ilona ngale le na ia tato fa na amen fa tai fa ina ma tu ele ngalu nga fai le tsayao ma le tsayao le aso amen ale ngata fo le la ititi fa tai fa ya onga amen ina fa ya onga ia ilola to ngalu nga ngapatia ya awane ya tato fa na telo le taimi lo amen ya onga amen alu ya le taimi ona fa ya onga ititi fo le taimi mo tato ma na tato fa na amen pe fia ele a onga Pape ia e alwa kuwia ina ongo fatinga ngutu amen ai atato tsai le tua ia o le taimi fo e no fo mai tato fa na i tato ai ia fai fo lo tato fai va fa matua ia ole awa ai fa tonu ia te lato ia ai le to ia nga ia fo tonu a onga so fa sai le tua ia ele nei tai au matango fi so fa talo fa ti au na le tua mo lato fa tua ia o le malosi le no amene o le au fai ngā luenga amene te tono a inga te tono e kalesia o e ngā lulue ia awase leni ia mo te tono a inga fa talofa fo inai whanau ia o e fo o fai ale faiva o le tau singa o nei o tato ta mama tina matutua ia iai le anga le leo le atua e fo ele malosi amen a wai le fai ngofia mea lo kausi matua pe fa pela leo nei matua fo ie e bedridden amene i lunga o lato moenga ai ia e tau si I lunga amene ia e ki ngale kua e lesi kaimi aia e le kai fa longo ti ngana I tangata lo fai ale a faiva ia o le tau singa o nei o tato matua aisea a wau tato I loe le tato wanga nu ulava ia e manuia le tangata tau si matua mai tato te ilo fo ile fionga pa ia le to e manuia le tangata e tau si ainga o si ainga tau si matua me fa pena e align ilo tato Amea, ia ava yo matua, amen, o ka ko avalanga. O le ava I matua, ia olo mwhai whai ona e tausi, respect, ia, na ia tatou matua, ia vi, ia le ali. Awa, la le lunga olo ka mai au ki langi, amen, wa tolu ia na malanga, wa kaule ai se livi. That's a ma, ia, ma ola kua, se tau fas, seki mengi ngai yaso ya amen ia e ke alwa kwa lunga ngai asi o e va le atua matala no mase tama ia yaso o mal telefoni ia e lo manuia lava ia fa le o lo anga le malo lo fa fo ia te ia o ia lunga ia I au kilani ia vi ia le atua ne ia lo le taimi ai fia lava le loto ile nei tai au e fa soa Amen. Talo fai fatai tele lava Pastor Beretta. Ia ngata pai lotu ngani a Eva ma ilato umolo anga lele yane. Ia I tama. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Vi ia le atua. Amen. So ole fasoa. Amen. Wa manuia lava loso ile tolu camp sa fai tolu waso le camp ia asio mato e kalesia fo ipo youth mai Samoa ia lo fatasi I tutuila amen fatalo fatwa ni tayao ia ile
whaao le nei ekalesia ai pe o le whaao atu I lunga atu o Yesu ke riso lava lea ia e pe o le label lava le tino nei I o se matata I Bishop Elia Tavai ia ile anga leo le sofa tai tele mo ia so tolu mo por kalame e ui ele awai ela ngona lava nei ngale pisi mai amene o le thimo le nei ke o fa pe pisi mai le amen you know pe ala ko kongu le afi pe ko kongu ngia lala le afi e fiki me malala pe fiki me se me wa le to tono le afi so e fiki mai la ngai moku me o le motu o malala ola lo fiti mai la nai malala ola ia o lo kali aku ma fa puku e ngai inga ia ile nei tolu waso o mai o le camp o ka se matango fio le atua o le theme fa a carrier of the fire o oe ma we are fire carriers amen ile fa pe fo ngosi mako e kale sia mai o lo camp no we are all fire camp fire carriers ia le la fire camp ia o tatou umalawa tangata o tatou carrying le fire. Amen. Ai fua lava laia te oe fua fo ia te au. Po le ale tu ai ngā carrying o le afi o e aluma oe. Ma le afi o aluma. Amen. So o le whawhitai lea tua. So blessed. I'm so blessed. I was so blessed in e aso e tolu. Amen. E uina le awai. A le whaunga lea tua e la ngona atu le nei fale. Ma la ngona atu le nei ainga. Le palasi o le anga le leima le alofo le atua, amen. Sa tonu fo e whapena fo ina isi e kalesia, amen. Lo fai fo i o lato la e fo I taime fai e fo I o lato polo kalame. A wale fa o la ola ina o nganga fa amalo si words of encouragement, empowerment, empowering o tato uma strengthening us ile upu le atua, amen. E taime wa o tau mo wai aya Fatai le atua ia tai me to eta poe ai ia le ola au nei le atua amen so fatai le atua ese male ano no ai ese uma me sa tala no ai amen thank you Lord for le atua I claim it in the name of Jesus I am a carrier of that fire amen I am if I wow bear le malosi o na ina ia fa pena o na bea le afi o le nganga pa ia ai ese le mana ia opusa o fa alongo ai fa mai o lo mana o te ile pa ia o le atua ele se mea fa ngofie amen yes le ka ko ke o le lotu tatalo vivi but you know you want to put yourself right in the presence of God mala ia e mawainga acquiring obtaining ale mamalu o le atua e fai lau whainga ia te oe amen e fai lau whainga ia te au amen I say we need to go clean I lumo le atua ina I o tato receiving ale mamalu o le atua tate whawhetai I le atua I lea alofa e iai le ngei kaimi ia ka ika aya pe au ka manga o makua I o ka iai le mamalu o le atua ma le sili ese o le atua e whaaki inga ka ika ka kaunga ka nofo le lefu ka kaunga ka ofu tala e ala le anapongi o le tatalo o le whaatawa nau ai sea ina ia ina pe alota sangata lotu amen lota sangata au na ile mamalu o le atua o isi a kai me whai aloka loko amen aya whaatai le atua e tatau na whaamumui taimi uma amen fan the fire amen I lea taimi ele kaimi wa kau pele moku aya e laku ka ikale whai le afi ia mai le kingi pusa po lea ka piri ia wa mai fo ile ka punga le ulo ia fan ai le afi ina ia ola ia punga le saka ia vela le suaia amen a watau singa na ia tatau matua ai sili ai amen le ola pe ole afi ina ia awana I motu sia le mafutanga male mana o le nganga pa ia amen so vi ia la le atua le nei tai au so ole theme la carrier of the fire carriers amen e ano ai au fatu le atua le se upue fasoa nei tai au mai le atua le Deuteronome e iwa
Au lona foi upe tolu. Fa mai leo le fionga pa ia le atua. Ia e lo foi. O lo watua. O le sopo mua atu ia te oe. E o le afi ma ai lava ia. Avene. Fa mai ia le upo le fionga pa ia le atua. A o mose le nu o le atua. E se lo fia o au ia ke kalangoa ia mose ma le nu o le atua. Ko se e mai ia o ia a o le whaalongo, excuse me, a o le whaalongo, ia o a au lava se Israelu le whaalongo i le atua. Ai whaftai lo ia se tai e whapena ona whamanatu pe o mose, whamaina le Deuteronome lava ia e iwa ilo na whaiupe tolu. Whamai ia e lo foi, o lo atua, o le sopo mua atu ia te oe, e o le afi ma ai lava ia, amen? So le whamanatu lea, a le atua ele nu o Israelu. I taimi fo ia na fo vale mai ai lato savalinga, ilo la tau atua, amen? Ai i lea fo i te Deuteronome ilo na mata upe wha, ilo na whai upe luas fo ma le wha. Whamai, a wao lo atua, o le afi ma ai ia, o le atua fua ia. O le atua fua ia. Amen, vi ia le li. So, o le lai au mai le nei tae au, the writer is warning, amen, po le kusikala, warning the Hebrews, amen, ia po le nu, fo ile o le atua, to worship God with reverence, amen, with reverence or admiration and respect, and awe of God, for their God, amen, because our God is a consuming or intense fire. O yo le atua o le afi ma ai lava ia. Amen. So they mean exactly that, a fire that utterly consumes or destroys. Wherever lunga winga ka ko kalangoy ne mia. Famai. Let's put the word of God into context. Mga ya ngai me ye fire ma just ole whamanatu ina lea e mose le nu o le atua. Amen. O mea na lato fo vale ai le atua. Aia. La e sawa le atua o yo le afi ma ai. Amen. E sawa le atua e amelo na nu. Tingana to mumomo tingana. Wa mea lato te fai le atua. Aia. E sawa le atua e whamanatu ma fai a mose na ia tau tala atu ilona nu. Wa le atua o te sopo mua atu. Yanga wa le afi ma ai. E alba ila le lofa le atua ya Israelu. Tinganga fai nga fai le atua ma meaning fai tupua ese tapua yai. Aya. Ele olu ese le lofa le atua. Fa mai o le afi ma ai. La le alwa le atua ya. La alwa le atua e lofa ilona nu. O le afi ma ai. La le mua aku ya Israelu. O ai nu umai. E fasi ya Israelu ma tau mawhai mai se leanga ya Israelu. O ia to sa le tua. Ai kwa le tua no na nu e fa le tua. Ia ko sa le tua lu ngolo na nu. Amen. Ia le tua. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. O aka fa o ka vi ia o le tua e se lo wanga le leilo nu. Amen. Ese ia fo sta filo wakali esta we e fai me le ma pese. Amen. Hallelujah. Ya vi ya le li. Famelo la fianga pa iale to the writers warning the Hebrews to worship God with reverence and respect. For our God is a consuming fire. Amen. They mean exactly that, a fire that completely or utterly consumes or destroys. Weba aila ile nga ko yo le afi mama ile tsuka ai seme fa le tonu i seme fa le tonu ai ia e mu fa tama ia ile tu ile afi lo nanga pa ia le amen fa un family kako. How can a loving and merciful God also be a consuming fire that totally destroys? Amen. In fact, that's what facility pa pena. Letua, yo aya me o letua lofa. Amen. Ale po yeki ko sa o letua te fasioti. Amen. How can a loving and merciful God also be a consuming fire
that utterly destroys. Amen. Hallelujah. If I been alia tu yo tato tangata pe afai tato tele usitatai ia ilefina ngalo le tua. Amen. So it just ilamalaya Deuteronomy. Praise the Lord. Praise God. So it just ilamalaya Deuteronomy. So in both Deuteronomy passages in which God is called a consuming fire, so Moses is speaking first to warn the Israelites, amen, against idolatry. Wema aila ole mele nga lenga po po ai Mose le nu ole tua o me ai wa mantua na lu Mose lu ngaya na lu mai pa e alu fa longo ile tua for 40 days and 40 nights. Sau le Mose ma papa ma amen ai le sau Mose ma feka laya ia ile tua kui lu ngaya alu alu ai kui ai lo uma me ala o fai mai so wale mga sila fia mele at suwa eko ay loe Mose na wafo imay Mose mapapa maa amen iya ola wa ese tu o fai le povi aro so inala le pe au mai ele ti nga le tu ay lo na nu amen. So Moses is speaking first to warn the Israelites against idolatry, amen. Ile te tu no me la ye fal wa solo ang ay tu ay amen. Ifa mai ole atu e fu amen. Because God is a jealous God, and will share His glory with worthless idols. Amen. If because God is a jealous God and will share His glory with worthless idols. Lewa umana fiso soani malenu o Israel malona no aya wo fai povi auro e moni mafaama oni upole atua, amen. O ia lavo le afi mama ai if apena fo yo tato tangata etetinga be afai fo ye esemete fa tono elo fa now ai olo fa ngau ese ame fai se ole afi ale mea wo sau amen. Ekele ia o akulo wakali ia le fai le mea male mea ele matamofi e burn my lale le afi ko kongo matu so e pei fa yo le mea le ile tua ilo na nu amen. Le fa ya kule tua e kapu ai fongi la povi auro aya wo ala to we fa ilo la to loto amen. Le ano ayo me fa ile tua aya e kai me alu ese pe ka ika pe ka ko kinga ka ko au nei le tua e le kai me Yalu ese le mafa forward sangata mai le tua, amen. Ale mela le na ese male mata o fie beno fa te no fano. Olo ia ile mamalu o le tua male pa ia o le tua. Ele se meso e go fie. Cause e ke ia ile pa ia male mamalu o le tua. E fiula le mea le anga ko e ka mo fai me ati o wa e loa. Le mata utia o le tua so ifua. Amen. Hallelujah. So if I've taken a lot so letua, e win tato fatava, I would tato tato yele present o letua malona malu. Amen. Ile taimi tato elofo ile mea elefe tawi on a fine, male mea it's town on a fine. If I'm an we am my o ia ya te tato. I ole mea la lefuwa letua. Amen. Pe afai olena e loa ya aya. Ala le eko e alu ya. Eko e alu isi worthless idols. Amen. Hallelujah. So idolatry provokes or irritates him. It irritates kele tua. So idolatry irritates him to a righteous anger, which is justified when his holiness is disrespected. Once we go against God, so we disrespect. Let's amen. Yola se tua valeo le aleti nga ya titato. Le ala fo ile ole sango le afi o le atua. Ia o ka ko le mea fai le atua. O ka ko o mea. Amen ilu ole limo le fai pu mea o le atua le. Ai fa fe anga ko ko aku ka ko ke au na kui ile mea malea mea. Wo au na i mea o lo fale. Wo au na i mea le nei la no langi wo maua. Aya ai fa ai titi lo watua. So ona le me on aleti ngai lo watua ya te amen. Idolatry irritates and provokes him to a righteous anger. Whether aila le
ka o le tua. Amen. Ai se a wale kongu ka ko wa miu. Which is justified when his holiness is disrespected. Tu so matato le mi ngao lea. Ilu mo le tua ma yetu ai nga fa nga tata te fa ya vi ele li. So if I might le Deuteronomy lava eva. So Moses again referred to God as a consuming and devouring fire who would go ahead of the Israelites into the promised land, destroying and subduing their enemies before them. Whether I ele ngato lo sava vali lato aya o lo afio mai le atu na te tau wino lato taua o yo le afi mama ai ina ia fa tau no i lato ia ile nu o le folanga wa saudia mo i lato amen hallelujah achara ai po ta se fi hallelujah ne se wo overtime minute di ele hallelujah ia le la fa to pe fa le ko ki mal ma tai ni so in Deuteronomy 9 verse 3, so Moses again referring to God as a consuming and devouring fire who would go ahead of the Israelites into the promised land and subduing their enemies before them. Amen. So, and we see that God's wrath, God's anger against those who oppose him, amen, represents it as fire that utterly consumes and destroys anything in its path. Amen. So the Eletua, bean fair to take my final. Hallelujah. Obey my fa umatia Eletua. Sila my Eletua, your tato tangata. Watato toma maula maia. Amen. So if pupula tonight tato ile fa nawa a rodna. Praise God. So le fa nawa a rodna. Praise the Lord. Familia fiong pa iyan leto Levitico se fulu. O na tapu fo ima aviu. O atali iyo arona. Na ta itasi ma avela na ipu e fa amu e mea manongi. O le fa na ule arona. Yo tangata fai tau langa ito no le fa tau letua. E fa mai leo le fiong pa iyan letua. O ta itasi ma ave lana ipu e fa amu e mea manongi. Ilunga ito no le malu letua. E fa mai leo le tala. Ma avatu wai le afi ese. Wema ai. Fa mai wa avatu le afi ese. Mo lo le se ilonga le longa winga ai lu ave tau langa tsono le fatsa fa tau langa le tua. Se ilonga se ilonga fina ngalo le tua fa amu me tau langa fa amu tau langa. E fa mai la wali le lupo po angi me sa o ia ba ngalo ya se la mo mai fa amu tau langa ile afi ese. A strange fire. Amen. So, God's wrath, judgment, holiness, or power are displayed by fire from heaven. Aaron's sons were destroyed by fire when they offered a profane and disrespectful sacrifice. A strange fire in the tabernacle. So a sign of the disregard for the utter holiness of God and the need to honor him in solemn and holy fear. Disrespect. Amen. So sa ole awali ia fale taulanga sa isele le afina la fa ngaina. So I think po mayala o po le afina la ata taunga ata talo ile tua ya le taulanga wavat if amu mayele tua vai la pega com disrespect. Ifa mele ala fica pa ia le tua na pa mele afi mele langi. O fa umatia ile fa umatia ya tali yo arona. Yo na feoti ile o ila amen. Hallelujah. Pe fe ata tomana tunatu fa na wa eli. Amen. The disrespect on ei tama fa ngatu fa ngata yo sei taulanga ile tua. Fa mai lo le tua ya eli. Amen. O lau fa ngaule ngale mo. O vale le ma fau. O le mea la le ngaoki.
ki whaatasi e tamana i le aso e tasi. Pe a o mai le a o le atua i tangata. Amene. Ia ele ai ala se se koe kuma ke e aku. Pe a o inga sau le consuming fire o le atua. Amen. So le me fo ila le au mai e te au. I mean, carry the fire. E carry the fire. E wha i tete wha ika. Amen. So you have to carry the fire. Ma comply mea uma lai au mai le atua e wha savali ai. Wai ka kau wha i hoka wha i keke. Wale mele wha mene teo tare no me wha. Fa mai o le nga fai e nu o le atua. Fa mangaku ya la kou mea na fai atua i mose le maunga o horepa. Amene. O le atua, o le afi ma ai, o le atua e fuaia ke o kou. E fuaia le atua pe ako ka se tupua ma tō wifo iai. Amen. I say, o ai le ngā kupu e whakusa kusa I le atua. Amen. So that's why e ti ngā ai le atua. I lona nuu. Amen. Pe a whai nisi tupua ma au na iai. O na palasi mai leo le a o le atua. E ala I lona to o sama lona afi. Amen. Bi ia le atua. So ele ngatala o te whatu. I'm a carrier of the fire. Ai o te whai tete fo. I have to be careful. Amen. Ile uina o le afi o le ngangapa ia. Amen. Hallelujah. Famele o le Levitiko na. Amen. Levitiko na au mai ai wa suye ka mai le afi. E wha amu ai le taulanga. Na ti ngai le o le atua ona o le mafau. Disrespect. Amen. Le se ava ma se matau. Ona pa mai leo le afi mai le langi. Ua whaamuina ele whanawai. Whanawa a arona. Amen. So vi ia le atua. And you know what? God's holiness is the reason for his being a consuming fire. Falongo. Fafonga. May God's holiness le pa ia o le atua is the reason for his being a consuming fire. And it burns up anything unholy. No inga unholy for ia wa burn mai for ia le tua. Burn. Pero vai le aka le sarafina. Wa ko ka ngaka e fasina o me ule me kameki. Burn. Burn uma. Se fa penga le tua. Amen. It burn ai ka ko le tua. God's holiness is the reason for his being a consuming fire. And it burns up anything unholy. The holiness of God is that part of his nature that most separates him from sinful man. Amen. Maya kako. Nga estele mamalo le tua ya kako. Ia wa makwanga saulai kako. Vi ia le tua. Famene ole si mele fifa soa. Ile afi lava leo le tua. Amen. Famele le Isaia ono sfuma le fa e poi ono mai e o le tato wa mio tonu wala mele wala ka ko esema kai ai ka ko ne afi o le nganga pa ia e fa muinga yo tato tanga tama me o nga wa ole amio righteousness amio tonu ole righteousness wale tonu lata amio amen ilumo le atua saya fa ya amen so fa mele Ma meile ole tusia Isaia lava ia lea e ono whaafa I upe ono. Fa me ole tatalo ina ia manuia le nu o le atua. Fa meile o fesili va bea. Who of us can dwell with the consuming fire? Who of us can dwell with everlasting burning? Amen. Isaiah answered this by saying that only the righteous can withstand the consuming fire of God. God's wrath against sin. Amen. Because sin is an offense to God's holiness. But Isaiah also assures us that no amount of our own righteousness is sufficient. Amen. When ailan me komale sa wile ma pa me le afi o le toya kako. Wa o le tonu la tatso wa mio. Le fa mai o la wa mio tonu ma la wa mio tonu. E fa mai e pisia e pe o le I o le mai. E pisia pe o le I o le mai. Yo e ka ko pe o le fa le mai. Ke le ngase le anga ngi longa I e. I tu nga ma fatia ngolo na tino ni meo o manu ai tino o tangata ngase. I think o se winga nga o le upu. Fa me o la wa mi o tonu ma la wa mi o tonu e pe o le I o le mai. Amen. Hal e pisia
E pisi ale amia tonu. Aya. Ai ka mawhai la vai kako ke aku I lea tua. Present ourselves I lea tua. Tato te fia. Mo o mia lava ia ia whaatonu mai o saala malata amio. Praise the Lord. Family ole e peru le se fulu ilo na fai upe tolo sfulu matasi. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ole mea matau te le ai. Pe a maua ka koi le a ole tua soifua. But we need not fear the consuming fire of God's wrath, if we are covered by the purifying blood of Christ. Le consuming fire, ma le kaimile sa wele atua e longa ma losi. Ile afi leo le atua. Ea, o kako ke popole, o ke fefe. Ai sea, a wa le atua a kako faya mele lei. Ele se me la kako fefe I fuai le atua ma le pa u mai lo na afi le ai fa uma tia ia be fa le tonu. Pe a tatu savavali ia ipolo inga le atua. Pe foi ona ia ile Elia le fa muhina la le Elia ole taulanga I caramelu. Amen. Ia caramel. Praise the Lord. Fa mai wa lenga kukangako. Au na ya pa ala. Amen. Pa Allah ole toa malosi. O ole tupusili. Fa mai pa ala. Amen. Aya. Fiwe alanga le ai masea. Le ai masea fi ngapa uifo. Mai tolo ilunga leo Elia. Fa mai wa fai le taulanga avaku ya. Pa elo vai sa ilunga. Amen. Se ifa akali kongo itangata le tonu. Ile atua soifua. Amen. Ile atua soifua. O yo le atua na te fai va veka. Amen. Fa mai wa sa ia kalonge vai ilunga ole taulanga alanga lo leo Elia ile atua. Ina ya fa amur taulanga. So I think ko le menga le ke mafafo ya we strange fire nga fa nga fa nawa arona. Amen. Ai ke kakalo o fa musa o me ile le taulanga Elia. Ale fire for ina le the consuming fire le time o Elia. O perfecta mai uma au na ya pa ala. Fa menga fa umatia uma ile tua. Dia ona ole afile. Amen. Hallelujah. Ona ole leo statai ma au na tu ya tua ese. Au na tia pa ala. Aya. Aile au na ile tua soifua. Amen. So bi ile tua le nitai au. Ia pe o se fa so na nitai au. Ia tai foi lo what's ngata le neighbor yaso. Amen. I'm a fire carrier, but I have to be careful of how I carry this fire. Amen. Ia o fa tete yanti au. Ia ile aveng ole afi ole nganga pa ia. Amen. Awane yo faya sene o te loto iai, awane yo au na tunia tua ese. Ia faya le mefi na ngalo ia ile tua. Ia ngale ia le to asale tua. Ia ilunga lo ne tangata, ilunga fo ia te oe mai tato uma. Amen. Ia ile nganga ole tua. Alo no foi le pa ia vale mamalo ole tua. Ele se me su ngofie. Para nei vai tau su ngofie ana pongi man tsalo. Aya la ko faya ko ele fai ngofie. Cosa eu fui anga pongi man kakalo e fa fenga ka fo ele skanga. Eu fui anga pongi man kakalo fa fenga ka fo e ke ole time. Facili fo ele aya mele. Ile si kaimi. Ai fa ngalo me ka nga fa ole anga pongi man tsalo ele tua. Ya uma lava na fa uma mana ilunga ya tse tatso. Ia fa mania le tso ne yaso. Ya ilo na ngale ma le ba yaso. Alo fa mai lo na nganga tsaito lo ino tato tsangata tato sabavali pe le afi ole nganga pa ia. Le afi. O mau le afi ya te oe awane ima mua le afi. Amen. Mau fo le afi ono le fa unga o le le fa unga lava le nganga pa ia. Ia e fa pe na humua i pe le afi. Awane ilape o tato la mepa. Ia fa sulu pe le afi. Ia ole nganga pa ia. Praise the Lord. Ia alo fa mai le so nei taiao. Fa mania fe au mga luengo neva yaso. Ia i yo maota. Mo lawa. Ia ngata fo ilea. Ia ole afe fo ole neti na. Malona ainga. Ia fa mania le so nei taiao. God bless you all. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless you all. To God be the glory forever and ever.